don gaji kemen. Handrai kani gaji kemen kejongi kani tang sipor. Kadau kalong ba kapten bakakam kapten kabolok assembly kami dai bakakam kabalasan hak MOU hak art. Kumta ni ki paipa ki khul ki raya khamtam jo ki art ki area Katarawari area baka Gijang area ngidap ka jing sosi hakani apor ngayen hangne ban persngau yak ai kaba siam badan buram jongi ulasim kadaw badan ko kabala ino yakini kisnong kibar ha ba Katarawari area ba Gijang area kadai nama bahata regional committee kamshan atanthop ya kirkhat jangka khasi el autonomous council namta timshan atanthop ya kisirda jangkima kibat tip kibabat kibat kisla kikndau kisya ini kada kadau usiam badan burom jongi tip ya kajing sisya kaba kini ki paipa kidon ngania tho ya kajing sisya bagini Kisnong ke bahaba kini ki area kidon ye ki epikat nadu kisdam khandai spa raboa namta kidon ki pata system ke blasim nabo kas office joksedar hima amde ka kata kidon ki sanat ke bla rem bha ba khagini kisnong te bale mental apan bor ye ki bandai asa kani kalau ba persosi yang ya hadu kata-kata Nakapat Yau siam berang-berang berkesarkan MDA Bharat Boy Ketkom Kajing menjur jong hi had dynamic dramas Haka Nririk Jong pada Agus Arjara Boy Haka meeting kebetulan hapu Gauti Rengkat Chief Minister ke Assam Bila sim ya karai Banyak menjur yang kita fight mutual agreed principles. Kawai halo ke historical perspective, ethnicity of local population, nanta ka contiguity with boundary, nanta people's wills kebasau, but number san ka administrative convenience. Hari habangnya fight yang kini kisantri kimat, baru inono. Hada meeting. Hake herring ke bawah Jaipur, Kilerakti Bandon Semegalaya. Hari mentah kamakha lapanna jubor yaki siapa Assam. Kani ke bawah pelang bayangi. Namta lar bipai baru kijai beri ki basong hamne. Kimde ki Rabha. I think it is not Rabha who stay here in Jaipur, Salbari. Kijai beri Garo, kibere ki Nong Megalaya. Te boleh lapan bor yaki Bandon Syah Assam. Hatu ton AA silendat hakani ke jinga sai MOU. Kum kahima ni perpau ke jing snosi halor kini ke berta. Kum ka nakalian ju kahima nyai di jikershan bad ngi ongru hakani ke por. Balangi ngi pai yakani ke MOU ke balasan habre ki arut ki chief minister. Ladon ke jingle siliam kemat yakima. Kum ta ni India kemat Dakaji terlang pada kasir Autonomous Council berkiramba isnong katkum ka board bala perkup ke constitution jo kali India nim hom ye kani gajing peniat kajing le siliam jong chief minister badon burong ke jongi komta akerpa tang i hetman jong kani ka sinong ki paipa ba phine terlang bad kahima bar ke district council ba ngenyo ban wanra iuso jong kajing jong Tena kalian jongi nyai kublai balada ye ki paipa ba kila sakhilang hakari kapor ngibo kani ke jingkerpa I request my dear chief minister to review this MOU and include the member from KHADC and Sirda in the regional committee because they know the grassroots level. Nakalian jong chief minister tip ya upod usam. Balik kisim ya kama kabadon jong stem arjar khatwai. Kamlong official. Balik kisim ya kama ki dokumen ki bana ki por ki baman marin. Hagati sisa
Katkum ki ma, katkum ki documents ki padon ke ima. Kade na do bansia kahaba ko megalaya. Balai mentala otno wat ikas manang salbariru. Kani kam dei ka babha. Tena kalian jongi idap da kain snosi ngirpat da baburong chief minister padon burong jongi. Konrad ke sama. Ban review ya kani ka omyo MOU sinpat ban berkenthop ya ki badai hok hak regional committee. Kung tatang kini kiktin di bakin dia ngapai ni ka kruwa. Siya sarkar ban supay ba tulay sibo.